Sambut Menteri Rambak Kajala, Ubadairu, Presiden ke National People Party NPP, Ubah Preston Tensong, Ulong Yao Nong Elam Jongga Voice of the People Party WPP, Mbak Un Pensisha, Mbak Ubam Sam, Mbak Ladaula, Un Hier Syuki, Bat Ino, Kumu MLA, Ubah Preston, Ukop Yao Ba Arden, Halor Kenong Rim, Mbak Unong Elam ke WPP, Ulalap Meet Ban Kenok Bamsap, Ya ke Sorkar, Bat Ya ke NPP, Kad Hamadan Kijaka, Mbak Ulej Ajeng Kren, Ubah Preston Ulong baki jeng kenok persyak ya ke NPP kamtam ke WPP kilong tamat pentok beria lada ke jeng kenok jonggo WPP ba ke NPP kedai ke babam sam mengakloi ban hiar syuki kumu sumbut menteri empat ban inok sendon wat ya ke kam kumu MLA lada ubah Arden ulak ban pencisya ba ubah Preston udai ubriu ubah bamsam lakop ubah Preston Tensong Ulong balada kilap badon ke bamsap wat syuk kenok handai lek syakain namar kidon kitra trekam batok kit ia ki jeng kenok bamsap kum ke CBI Enforcement Director bat kiwai ki ken huntok kit kidon haga jala lada ke WPP kadon jeng artatin wat yagi pulit bantok kin ubah Preston ulabu jeng keliru yau no elam ke WPP ubah pensit pat ba halor ke luka yokta kamtam halor ke jingweng ya ki officer balasyong thai da ka ba keno ba ke jingweng ya ki kan kata ya ke jing tokin ulong ba Arden u keno ya ke jing ujor ka beide bat ke GHADC hanrai umtip ba ke jing tokin kala deplut la pendep ya ke chachen bat ke jing mudui ka don haying ka syri ulong ba kenai ke jing penki jong ba Arden ru ke syukut kumto namar uklem kren ai syu ulong ba ke jing penki pat ba uba Arden naduk menchua haduk mentah kidai tang siteng lanti naduk kemat ke baidai bat ke ansnaying ke baul pengki hagapor balong menteri rangba Dr. Mukul Sama bat ke nei kemat ru ka syukut no kumto